Mindat khwa a SAC Ralkap ni in Pehtlai in an Khangh. Mindat Chung sang number 3 a ummi in pol chu November ni somthum a SAC Ralkap pol ni Pehtlai in an Khangh na tia thai asi tol chung mi pakhat ni jinglai a an Khangh chap I hunthum in mai akang aluan chia ni tlompal a khan hi sang a hin SAC Ralkap pol ni voitampi in an rakhang chang tia achim SAC Ralkap ni in an Khangnak zone hi Mindat khwa ni tlak lei sang I mengthum kai a umnak hun a asi I atu hin chun voinga leng an Khangnak asi chang November ni kwa thok in Mindat khwa la Kahdohnak chu CDF Mindat tal in chim brotherhood ni an thok I chuni thok chun SAC Ralkap ni Mindat khachung in tampi an Khangh I ni hin ni tiang a in zakhat leng an Khangh chang lai tia an zoom Min ong han Teinak nol chwading in an halmi NUG le K2C ni an Dirkamh Valai hua Teinak zungpi International Criminal Court ICC ni Min ong han Teinak nol chwading in an halmi kong he Pehtlai in NUG le K3C tia au mi KNU KNPP le CNF ni December ni khat a Dirkamh nak cha an chwa SAC Ralkap ni Rohingya mi phunpol chung a tuksum thanon nak le nushin chawo buar nak aphunphun an tua mi kong a min ong hlan tlei kho asinak nga warrant chwading in November ni kulenisari a ICCC ni logic Karim Khan ni helnak atwa NUG le K2C zong ni min ong hlan tlei ding in helnak an tua mi an Dirkamh na kong an langtar I min ong hlan dan tat kho asinak nga fakpi in kan izwam velai tia an langtar chulong selo in Myanmar ram min ha chung a tuksum nushin chawo buarnak Pehtlai in atwa tu SAC hi UN in param hna le volei chungbu hna ni Pehtlai le kom ok aselautia NUG le K2C ni an langtar chap min ong hlan tlai ding in ICC a nol an halna kong he Pehtlai in SAC ni chun Myanmar chu ICC chungtal asilo sa a kan chawhlang lai lo tia theitarnak atwa Falam le Mindat a Nitin Kahdohnak a I CB ni Teinak Cheukhat an hmu Chim brotherhood ni akalpi mi Falam le Mindat khwala Kahdohnak chu Cheukhat arau chang I Nitin in Kahdohnak a bang in Chim brotherhood ni Teinak Cheukhat zong an hmu tia CB chimnak nol ngai yomang ni achim CNO CNDF chimnak nol ngai salai timi ni Mindat le Falam a Kahdohnak chu Nitin in a kau abepi mi SAC sakhan pol an tangri lakho ding in kan izwam leo asi tia achim SAC ni Falam khuchung long a selo in Falam peng khote lumte zathlir le surbong vanlong bual ti bantuk zong a vanlong in bom thlaknak atwa tia thai asi Mindat Kahdohnak kong he Pehtlai in yomang ni Mizaw Ralkap ni Mindat khwa an control di chang ti mi hi chu adik lo mi asi khochung SAC mun khwarnak kan lak mi tampi a I kan control kho mi mun akau dau bia asi tia achim November ni kwa in CB ni Falam le Mindat khwala Kahdohnak an thok I Mindat a SAC Ralkap pol ni in tampi an Khangh chang Falam le Mindat khwala Kahdohnak a AA Burma National Revolution Army le Generation Z Army zong ni CB pol jaldau an bom hna tia thai asi Ramleng a ummi NUG Minister Cheukhat Myanmar jam a anjaklut Ramleng a ummi NUG Minister Cheukhat chu anma le hunjam chiaw a anjaklut I Mizaw Ralkap pol thajang peknak le berjuanak an ngei hna tia thai asi NUG runven nak lei Minister U Jemon Phimchon nak lei Minister Pan Leijung chuak thilri lei Minister Dr Thawngpang le adang Minister Cheukhat Ramchung a an Phan tia manthak in an langtar jinma pin PDF rei tu pakhat ni Ramchung a SAC Ralkap an thiannak luatnak munjam kan ngei changna NUG Minister le Deputy Minister Cheukhat zong kan sin a an I dawthannak a aken kip in khwa akan khan pi tia achim NUG Karlak President Duwala Shini Ramleng a ummi NUG Minister Paul Ramchung a ragludi ulo Ramchung a thajang kanisar siam hna lai I dawthannak hi fakpi in kan kalpi lai tia November ni kul ni ruk a forfial nak bia arakchim Chief Minister pu Thang ni Hliampu le Mizaw Ralkap pol Vehvat na
Chief Minister pu pa thang le Chinlen chawza bu Minister pol ni Hliampu apu mi le adam lo mi Ralkap pol chu si in a anvung Vehvat na tia Chinlen chawza ni Theitarnak atwa chu Vehvat tak hun a chun Chief Minister pu pa thang Minister pu Robin Minister Manaki Minister pu Mungrung Lian Minister Salai Joseph Lel Ramloma Minister Salai Thawng le Chief Justice Dr. Tial Hinna an ital kan hnu okos thlachung zong a khan Chief Minister pu pa thang le atwan pi hoi Minister pol ni thantlang khwala Kahdohnak a ral adawmi Ralkap pol an Vehvat bal changna TNLA le MNDAA ni SAC he Cabuai Chung bajwa kan du tia an then la shutal in shandram chak lei khwa tampi ala tu MNDAA le TNLA ni SAC he ka dai I Cabuai Chung ton bajwa nak ngai kan du tia thong that nak an toa TNLA ni SAC he ton bajwa nak ngai adu na kong chu November nikul leninga a Theitarnak atwa bantuk in MNDAA zong ni December ni thum a Theitarnak atwa ve teluk chawza ni anhek na ruang a ta an siam tlai TNLA le kukang siam tlai MNDAA ni atu bantuk in SAC he I Kahdohnak ngol I bajwa nak ngai ding in timtua nak an ngai hi asi tia an zum MNDAA ni Tiluk Myanmar jamri a Teinak a umnak nga le Jalzam pol zone kan ruang na ruang a atu bantuk hin becha na kan ngai hi asi Myanmar Ramchung in chua kan itim lo I ma te uknak nol angai mi hun ram ngai kan du ruang a asi tia thong thatnak a an tlangtar ram khel bajwa nak hi thazang kan pek bantuk in SAC ni Hliamnam in akan daw asi a chun Hliamnam in le rul nak nol kan ngai ve tia MNDAA ni alangtar chap Hakha tlangtar I Tlaih mi SAC Ralkap nalak a sham Ralkap tlangtar mi pasha an ital Hakha le tlangtar lak a Chinlen chawza Ralkap bu ni an Tlaih mi SAC Ralkap nalak a sham in Ralkap an tlangtar mi na minung pasha an ital tia CDF chuan vo ngai tu upa pakhat ni RFA a achim CDF upa pakhat ni Ralkap tlaknak upadi ruang a sham in Ralkap an tlangtar mi na minung pasha an ital hi pasha lak a hin pakhat hi chu tuan a khan SAC Ralkap in chhuwa ding in kan ma he Pehtlai nak angai changmi asi cha a ani hi chu CDM bantuk in kan chawhlan adang pol zong hi sham in Ralkap tlangtar mi an si cha a athabik in khwa kan ruwa pyak kauna lai tia achim November ni somthum a Chinlen chawza Ralkap bu ni raw wazong SAC camp an lak I chuliao a chun SAC Ralkap Hlaing kwa an Tlaih na chu chung a chun sham in Ralkap an tlangtar mi na minung pasha an ital hi asi November nikul lenin hi thok in Chinlen chawza Ralkap bu ni Hakha tlangtar lak a ummi SAC Ralkap sakhan pol an daw I December ni li tiang a Sitari pu puak nak tlang non tlok bau raw wazung pointeri le kaiwan zuang khem an lak changna December ni ruk zong a khan Hakha le timit kar lak shong shang a Pehtlai in Kahdohnak a tia Thawng kan thai Hakha pong Kahdohnak a SAC Ralkap pathum an thi Hakha khwa kyang kap a SAC Ralkap le Chin Ralkap bu karlak I Kahdohnak Pehtlai in a I SAC Ralkap le in athimi an tia thai asi December ninga a raw wazung lei a SAC Ralkap le Chinlen chawza Ralkap bu karlak a Kahdohnak a chuak I SAC Ralkap pathum an thi mai thaljun thum zong Chin Ralkap ni an lak Chinlen chawza Ralkap ni Hakha le tlangtar lak a ummi SAC Ralkap sakhan paruk an lak nu a SAC ni rungtlang a helicopter in Ralkap thazang achap I Hakha kyang kap sakhan pol an hundau than hi asi November nikul lenin hi in December ninga tiang Hakha le tlangtar lak Kahdohnak a SAC Ralboi pathum tal in Ralkap somthum leng an thi I mai thal jun som nga leng zong Chinlen chawza Ralkap ni an lak tia thai asi Longtlai a Hakha thantlang lai Ralzam na ni munthur char chol changnak an toa December ni sari jinglei swimlam pasari a Mizoram longtlai khochung a Hakha le thantlang Ralzam na ni munthur char chol changnak an toa tia thai asi
mun thur charnak mun a ralzam milu som nga shong an ital khau I longtlai kho chung lam ton in moria byak in phaklai tiang mun thur an char chin ralzam tampi kan idornak longtlai kho pi cha a thatnem santlai pakhat khat tel to ve na usi ti mi lungputhe atu bantuk in lai ralzam na ni mun thur char cholchang na kan to hi asitia ralzam upate ni an chim longtlai kho chung a hin Hakha Tlang kalele mun dang in ral arak zam mi lai mi in chungkhar somkwa shong an I milu in chun zathum le som nga shong an si hi lai ral zam pol hi longtlai kho chung a in Thang in a mi an si I longtlai ral zam izau khat nak bu LRZBT mi shoi nak in Cheukhat izau khat nak ral zam than chau nak le adang cholchang nak phun an tua ton tia kan thai Bamo khachung I palik sakhan le SAC mun khwarnak pol KIA ni alak kachin ramkul bamo le mansi khwa chu KIA shreimi shiamtlai bu hnani December ninga thok in dausham an thok I bamo khachung I palik sakhan tal in SAC mun khwarnak tampi an lak kho chang tia thai asi bamo le mansi khwa kar lak zong a Pehtlai in Kahdohnak a I KIA ni SAC Ralkap campusary an lak kho chang Thawngpang sham pakhat ni bamo kho chung I SAC kut tangjung vialte chu KIA shreimi shiamtlai bu ni an lak di chang atu hi number 21 SAC headquarter le bamo University pong a Kahdohnak afak chingling asi tia achim SAC Ralkap battalion pathum an nak mansi khwazong a KIA ni SAC Ralkap pol chu an kulhna I kapni I Kahdohnak afak ngai tia thai asi